Pokraj Zlokot-Lokrupove kuće gdje Zlokot-Lokrup kotle krpi, a Zlokot-Lokrupovica ručak kuva. Oko njih 303 Zlokot-Lokrupčadi. Odličan pet. Odličan pet. Je li bilo dobro? Bravo, zašto je važno da govorimo, da imamo brzalice, da ih koristimo? Šta nam razvijaju? Pa mogla svakog jutra da radim pred jutarnji program. To je obavezno. Pred svaki govor, nastup. Dobro, hajde praktikovat ću, naučit ću još više brzalica. Jesam dobro pročitala Primede 2? Ma nema šanse, to odustaje. I stalno tu jedno te istu ponavljam, zato što strujanjem sa časova. Da, ali ova tema je nekako za moju dušu. Ja volim da pričam o jezičku. Ljudi bune, prihvate nekako, možda čak nekad i na ružan način kad im ukažemo na neku grešku. Pa shvataju to lično. To su neke stvari koje možemo učiti u hodu, ali vi kažete ne zna neko da iščita akcenat, desi se to, ali uvijek su tu ljudi koji će ih sigurno naučiti u školi, su to, hvala na tom objašnjenju, lijepo zvuči, a kada u kom razredu se uči da se riječica li piše odvojeno? Pa uči se to već u 2. razredu osnovne škole. I onda dođemo u neke kasne godine i vidimo da neki ljudi koji imaju 40, 50, 60, 20, 30, to i dalje pišu zajedno. Kako im ukazati da je to nekako slika o njima ako napišu zajedno tu riječ? Pa jednostavno govorimo ne znam, ne mogu, kažemo kao u jednoj riječi, to su u stvari 2 riječi. Jednoj akcenatskoj cijelini, zato ne pišemo ne u mojoj glavi. Izviniti, izvinuti, sumljam, sumnjam, to često čujemo. Dakle, sumnja, sumnjati, nije sumlja. Dobro. Stajati, to često čujemo. Stojati, često ljudi kažu, to je nepravilno. Uvezen. Uvezen, dobro. I spasen. Spasen, dobro. Naprimjer, često čujemo idem sa autobusom. Ja to zamislim kao da neko ide i drži za ruku autobus. Pa tako je, zato što to je instrumental koji ima više svojih značenja. Jedno od njih je asocijativno, odnosno značenje društva. Razgovaram sa Željanom sada. Dakle, to je sa. Čula sam od strane nekog i to možemo čuti od